Omondewe mwaka omwezi na ɁSAKŨANI KŨTWAԻW'A Vaa Kenya enende maki twini maumia woni wo yulwa uthukumi wa ndongo isilikali nene na ilasi ya mutiuko mainana na vilingi wa mauvoni menda tongoi alama tena kindu cha kuonia mwene nthi meanesie mawatho mo maikathi ya alama kunete uyenesa Onesma Chalo nwanena namo na yuno kutweleza. Omonde ni mwaka umwe kumandhia Kenya twaisi ŨSAKŨANI munene na NND kunyuva tongo ikivathuka nyokwa samia tongo kuma kivila cha MCA mupaka kila cha Musumbi no kana kutwaisi uthukumi kwi mwene nthi vandu vailungia miaka 5 yukite vilingi wa movo mutongo TV nitwatwaisi onenanya na NND kauntini ya Kitui kukonya uthukumi wa ndongoi ila manyuvia ŨSAKŨANI ni muvitu vala maweta na mbanene ya tongoi methiite mate kwiyumilia kuthukuma NND kwianana mawatho mo atongo thuma Kitui ala sakwe by MCS, Senator, women rep. Kuma ŨSAKŨANI mahindie pio. Timola. Na tawasio mwene ndi kaunti ya Kitui. Ethi anye mwene chamani wa bunge ya mwene ndi. Ndibikia governor. Ndibikia MCA wakwa. Na akona ibaya ndi akamabikia hata. Kuti yuko na tongo ibaitu. Ti lasima. Tukekala na tongo ibaitu. Ti lasima. But please pull up your socks. Ona wiovo ni mamenda tongo ikuthukuma NND otondo mwene nthi weyumisie vala maweta ama matwaisi uthukumi wo kwa kiwango cha ithio muno na ithio uno kuendea uenda makaimani kwianise mawatho mo vandu valungu ya miaka 4 ila ya ataalamu atongo imaitu itumasakwa tukasakwa mutongo itu sino kuthio tuthukuma tukasakwa mutongo itu sino kutwanikia ciana lakini maithi maikilia toito nena nitwamina mwaka atongo maitu na tusakwitonde ni motala alamu maluka ambe wa NND maitu makitui kucha kwa ndio kule atongoi ekai kwebitha tumusia isi muno na tuivo isitwa thimwe kwa thimwe tutose isitwa thi tukosa thia wola woneka andu ni wiba wola wandikite ciana ni wiba wola tuvalukitie ni wiba. NND ni maweta serikali ya kaunti ya Kitui Dr. Julius Makoma Lombe ni thukumite kwa kiwango kina kuma oso tongoi indi kuyamama tongoi kuma nyuvani watu aiwa mata onekana kila methi tomayika vandu velungia mwaka umwe kijithite kiyoneka tauni ito ni ambi yothea kindu cha mbe kindu cha keli Malombe moya lo kwika ibese mbinge ni squad yo kwata project oyuna uma bano nungama ni kuita customer nende tu na huduma center ngwati okitia ibese cia muika squad yo thukuma no kuza kwitha ningweigwa moyo niki nundola Malombe otwikite anawiyo voti na mawatho kauta kunengano ni atati vindani ya utati amwe mayavikiana kuyaniswa Musumbi William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza ajiandika kuluta milati kivathukanyo lembetani ya ukamba atekwilela mawatho yulwa angi uthukumi wa national government ningo ndiko nayo musio muno ningona bena mabuthi maingi muno kwa national government na twasisia kila national government yendesi oyu ndineza kuona project ambisi project ati kuona Mheshimiwa William Ruto ebingwa no leti ya Musumbi Uhuru Kenyatta ndineza kuona project tingi yake ambisi legali nene nye nginena neza na ndo bitha legali nene nye payundu ngwana yikite Jina mwaka umwe niwathela NND no manakaya serikali cia mitiuko na ilang'ane sina kianda cha kuyanisa mawithito kwi NND ndilivota vilingo movo mutongo TV kuma kauntini ya Kitui. Onesma Chalo.